So bro, umeze neza? Biracamo uriteguye? Yeah, so ni pre-selection. So uvana rajya final direct. Are you ready? Yeah, I'm really ready. Reka tujye imbere. Let's go. Okay? Bonsoir. Meze neza. Tip of the confidence ya tari. So reka tugereze turebe na bamenye. Niba ari ubone yego eshatu cyangwa yego imwe cyangwa yego ebyiri cyangwa yego cyangwa oya, why not? Sura na shepo yako kanifanya kutwike mimba. Baby utamu tamu, I'm going crazy. Sorry baby, kama nilifanya vibaya. Sorry baby, kama hukuwa tayari. Sita kulazimisha mamio. Mtoto wetu ntamuvisha ntamulisha atakuwa tu. Nilikupenda we ukaniacha, kakupa vyote penzi langu kabaki machoni. Nenda zako baby, nenda zako mami, nenda zako, umeniacha nibaki kishenzi. Nenda zako baby, nenda zako. Bro, nabikubwiye ngo rimwe na rimwe hari igihe bigenda nabi. Yeah man. Ubonye witwaye gute? Ewan, nafite ubwoba, nafite ipupa n'iki urabizi kujya imbere judge umwe biba bikaze. Okay. Ariko try my best man. All right. Ugiye gukosora icyo giye kwitegura gute? Ugiye muri final. Bikaze. Okay. Amahirwe masama brother. Merci beaucoup. Cool. All right.